Cemania na imwana cia kirabu kia Alphonse na aria mekagira mehariria mao na guthakira kiharo-ini kia reri guku mwena wa Sagana. 1 2 3. Kirabu giki giathundurirwo mwaka wa 2015 na kuria gikoretwo gikinyita itemi mbitikaine citiganite cia county oro undu umwe na Division 2. Alphonse ni kambuni ya marketing, na kambuni ino ya marketing ni twari na kioni ya gwika CSR project, project ya guteithia bururi na itura riria haria turi, na ni undu wa woni ucio tukiona the best way kunyita andu na kumateithia ni through mubira. Nyanake ici cemanagia haha oro kiumia na Kabuge Kings no koragwo na kibarua kiria kinene ari ta kocha kuona ari na mutukanio wothe wa athaki ethi na athaki anene. Aka Division 2 yo ni League 2 from FKF, na kiroto gitu ni tuthie Division 1 o ikinya thaici turenda guqualify tung'ang'ane muno tuingire Division 1. Ni undu wa maumirira mega maria makoretwo makiandikithia mbitikaine citiganite, arugamiriri maugite mitugo mega nikio kindu kiria gikagirirwo muno mwena uyu. Kigitu ni gukorwo kindu kia mbere Alphonse Sports Academy a well established. Kindu gia keri senior team miaka 5 eroka ndenda tukorwo tugithaka thiini wa Premier League ya Kenya. Beo njithe kuma mwena uyu wa Sagana kaunti-ini ya Kirinyaga ni magunikite na kirabu giki kuona ingi ni meheranitie na mitugo miuru oro undu umwe na uhuthiri wa dawa na njohi. Emwitu kana marengo maitu gukorwo tugithaka muvira guku thiini wa Sagana ni uria nie hakwa nie TM ndonete anake ni marorira njehi-ini mira dawa cia kurefia, so ngeciria thiini wakwa korwo no tunyite anake acio tumarehe thiini wa muvira ri no tugerie ku minimize mahinda mao maria marahuthira maingi na kuhoro-ini wa nyu wa njohi kana uri wa mira maiciria mao moke thiini wa muvira. No nducio niguo tukoretwo tugikira muno makiria, na nikio nginyagia riu thaa ici tuikurukite pio tukauma kure senior team tugoka riu kuri ciana ici nini getha twambiririe gucie mold cirio nini. Gukiri uguo mwambiriria wa kirabu giki Alex Modia augite thabari ya kwambatiria kirabu giki na athaki nginyagia gikiro kia iguru ndikoretwo iri huthu muno makiria ni undu wa kwaga aigithia. Haria twina changamoto ni recurrent budget. Anake aya players ni mauma kundu na kundu mafatara fare ya guka nginya guku, ni mendaga nginya camp kwindi twika camp mekwenda gwa guikara ya kuria, kwina coach. Changamoto nyingine tunayopata ni vifaa vya wachezaji ambao wanaweza tumia kucheza. Hii ni kwanza kama mavazi, tunaongea boot, socks na uniform kwa jumla. Tukiweza kupata sponsors watu wanaweza tusaidia kuwezesha tueneze hii timu mbele, kwa sababu hii ni timu ya jamii, ni la community la hapa Sagana. Wachezaji wetu wengi ni wa kutoka hapa. Wachezaji wetu wengi tunajaribu kuwasaidia kimaisha, na tukiweza kupata sponsorship itatueneza tuendelee mbele na tutajenga Sagana kama community na jamii letu. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Kuria wa Gicimu.